Bos Haji Jamil gering kapayu mawa ombak nganterkeun budak kasisi Bapak Bos Haji Jamil anu bageus nya no mana anu mana Bapak Bos Haji Jamil yang punya material Bapak Bos Haji Jamil yang punya material anu mana haturan kapayun sahur kapayun Pak orang hiburan Bapak Bos Haji Jamil yang punya material anu mana Bapak Bos Haji Jamil nya no mana kapayun disalengan kewancong gering kapayun di pasisir kelera kota Karawang bari uli Bapak Bos Haji Jamil yang punya material no darata marawa impil anu mana Bapak Bos Haji Jamil dibayar saya gering kapayun ulah tiki kan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih anu mana waktu ngapalasari kapayun anu mana kapayunan aacong wacong kapayun angin laut di Tanjung Baru sahur Bapak Bos Haji Jamil kapayun Bapak Bos Haji Jamil kapayun Bapak Bos Haji Jamil anu mana wacong kapayun wacong apalasari kapayun wacong anu mana kapayun anu sayang dibayar deui wacong anu mana no sayang kapayun Pak Haji Jamil yang punya material kapayun apa diterana Pak Haji Jamil abdi kapung wacong ya wacong deui aya Bapak Bohan deui wacong disarengan ibu abdi bos apa nasan wacong apalasari dibayar deui wacong apalasari Bapak Bos Haji Jamil la Bapak Bos Haji Jamil yang punya material kapayun anu mana ya wacong apalasari kapayun Bos Haji Jamil mah Bapak Bos Haji Jamil la abdi kapung ai Bapak Bos Haji Jamil Bapak Bos Haji Jamil yang punya material dibayar deui Bapak Bos Haji Jamil yang punya material
Waduh, waduh, kapayun. Hai. Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian. Anu mama. Anu mana? Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian dibayar deh. La. Bapak bos Haji Jamil. Anu mama. Wajah. Waduh, kapayun. Aau. Monagan masjid. La. Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian dibayar deh. Bap. Waduh, mama. Waduh anu bagus. Kapayun. Waduh anu. Anu mama. La. Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian. Bapak iyo. Waduh. Wow. Pasok sore. Jalan-jalan. Bapak bos Haji Jamil. Dokter Bune. Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian. Anu mama. Waduh. Anu mama. Bapak bos Haji Jamil yang punya kapayun. Samolongku geningan. Mama Eti. Katinggal naon. Pak Haji Jamil. Diipin. Bapak bos Haji Jamil. Pinakan nonton. Sudah masuk. Bapak bos Haji Jamil. Dari Sri Lanka. La. Kane. Kaitu. Bapak bos Haji Jamil. Hey. Kai. Ah. Saneta itu kai. Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian dibayar deh. Apa nasandi bos tenda? Di tanah Bapak bos Haji Jamil. Ayah kapayun. Ya, main burung main sore. Apa? Iya abdi. Ya, apa nasandi? Neder banget. Pak apa nasandi? No. Apa nanti? La. Anu mah. Sor kapayun Pak, main burung Bapak main bos sore. Haji Jamil anu banget. Dibayar deh. Pop. Apa nanti? Pap. Mana? Ai. Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian dibayar heula. Berkopak ejek. Apa nanti? Bagi Anu dua. mama. Bagi dua. Bapak bos Haji Jamil La. dibayar deh. Dibayar deui. Bapak bos Haji Jamil. Bapak bos Haji Jamil. Dobi taksi. Apa nasandi? Bos tenda. Apa nanti? Mana? Kaca kabel kaca. Anu mana? Apa nasandi? Apa nanti? Wow. Anu bagus. Bapak ayo. Bos Haji Jamil. Bos Haji Jamil. Simpati. Mana? Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian. Wow. Bapak ibu bayar. Wow. Apa nanti? Anu mana? Bapak bos Haji Jamil yang punya matrian. Bapak yun. Bapak bos Haji Jamil. Produk Material. Dino Simpati. La. model Hey. yang Kapak. harga tepi. Bapak bos Haji Jamil La. yang punya material nomor. Bapak. Tapi cukup nyoba Undu. pinggir masa Undu. Bapak bos Haji Jamil now boy arang. Bapak bos Haji Jamil anu bagus. Ayo. Bapak yun
apa nasadi apa nasakti asa Ayun kena sapa wow Bapak bangsa di Jamil wah dicampur campur untuk Anoma Mama Bapak bos Haji Jamil anu bagus Noma Bapak bos Haji Jamil anu bagus bayar laguna Bapak bos Haji Jamil anu mana Bapak Yona di serangan Bapak bos Haji Jamil anu mana la apa nanti untuk aturan ada untuk Bapak bos Haji Jamil yang punya material dibayar uli le tapi ono tuh ya ono bangsa wah kaboko jujur Bapak bos Haji Jamil anu sanggup untuk Bapak bos Haji Jamil tanggung jawab moal kabur untuk Bapak bos Haji Jamil anu